खुलुमबाय जों दिनै फिन खेबसेबाव हरखाबै मोनसे प्रेस मिट लानो गोनां जाबाय। जों बाक्सा डिस्ट्रिक्ट प्राइमारि टेट क्वालिफाइड एसोसिएशननिफ्राय जानानै बुंनो नागिरदों। दा जोंहा बावैसो सिगाङाव सप्तानि सिगाङाव मोननै प्रेस मिट लालांखांबाय आरो दिनैबो फिन खेबसेबाव जोङो थार्ड टाइमनि थाखाय प्रेस मिट लानो नागिरदों आरो जोंहा इस्युआ एखेयानो। दा जोङो माखासे बाथ्राखौ जोंनि प्रेस मिट लाखांनायनि उनाव मोनसेबो मोजां रेसपन्स मोनैयाव दिनै फिन प्रेस मिट लानो गोनां जादों। जोंहा जोंनि इस्युआ मा दंनो, जोंनो दासिमबो 6 शिड्युल टेटनि मार्कशीट एबा सार्टिफिकेटखौ दासिमबो होनाय जायाखै आरो फारसेथिं मा दं, जोंहा 1200+ SIU एप्रुभेलनि थाखाय जितु जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ प्रप'जाल हरनाय जादोंमोन स्टेट गभर्नमेन्टनिसिम, बेखौबो जोङो प्रप'जालखौ जोंहा एक्सेप्ट खालामबाय बा एप्रुभ खालामबाय होननानै अलरेडि जोंनि एडुकेशन मिनिस्टार मानगोनां डक्टर रानस पेगुआ फोरमायखाबाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया दिनैसिम जोंनो जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सार बिथाङा जोंनि SIU एप्रुभ जानाय लोगो लोगोनो एसेबो गोबाव खालामाजासिनो जेब्ला एप्रुभ जागोन अब्लानो जोङो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो साख्रि होनाय जागोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय दिनै सप्ताथाम जालांबाय, दिनै बिथाङा फंसेबो खुगा सियाखै, जेरावबो मेडियायावबो जेबो मेल मिटिङावबो दिनै टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो बिथाङा दिनै साख्रि होनायनि फंसेबो बाथ्रा बुंफिनाखै। आरो जोंहा मोनसे पइन्ट दंबावो, जोंनो दाखालिसो बिजनीनि मोनसे जोबोद बुरजा मानसि जानाय गेदारिं जानाय मोनसे मिटिं, बिथां जोंनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा 75% टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो अलरेडि साख्रि होखाबाय होननानै बुंदों। दा बेवहाय जोङो दुखु मोनदों। मोनसे समाव बिथाङा माखासे मोजां बाथ्राखौ बुंदोंमोन, हारिनि जौगानायनि बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन। दिनै इडुकेशननि बाथ्राखौ बाद दोननानै गुबुन बिथाङा डिपार्टमेन्टनि सायावबो माखासे बाथ्रा बुंबोदोंमोन। दिनै मा जाखो, 75%खौ बिथाङा मा डाटाखौ लानानै माबे बिथिंजों बुंखो जों हमना मोनासै। जोंहा डाटा दङ दिनैसिम 2019 निफ्राय 2023 जोंनि गेजेराव बिटिसिनि सिङाव टटेल 19,000+ केन्डिडेटफोरा टेट क्वालिफाइड जानानै दं। दा 19,000+ केन्डिडेटफोरा टेट क्वालिफाइड जानानै दङब्ला बेवहाय 1,000 केन्डिडेटफोराबो दिनै एपइन्टेड जानो हायाखै। अब्ला बिथांनि 75% होननाया टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनि जितु नाम्बार्स बेखौ नायनानै जोङो गोरोबनाय नुनो मोनाखै आरो बेयो टटेलि फल्स स्टेटमेन्ट। आरो फारसेथिं नायोब्ला जोंहा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम जिखियानो जाया मानो जोंनि गेजेराव गोबां भेकेन्सि पस्ट जानानै दं। दिनै बिथाङानो बुंदों 1200+ SIU एप्रुभेलनि थाखाय प्रप'जाला मोनबाय बा दैथायहरदोंमोन, दिनैथ' मोनबाय। दा 1200+ भेकेन्सिनि अनगायैबो जोंनि एसोसिएशना मोनसे समाव 2022आव जोङो RTI होनानै दोननाय जादोंमोन आरो बेनि रिपर्टफोरा जोंनियाव दंसै। दा जोंहा मोनसे डिस्ट्रिक्टआवनो क'क्राझार बायदि डिस्ट्रिक्टआव 700+ जोंहा दङ भेकेन्सि पस्ट दं प्राइमारि आपार प्राइमारियाव। हाई स्कुल हायार सेकेन्डारिनि बाथ्राखौथ' जोङो बुंथ'ला। आरो थिग बेबायदिनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो 700+ आरो बिदिनो दं अदालगुरि चिरां डिस्ट्रिक्ट। अब्ला जोङो 2000नि बारा जोंनाव भेकेन्सि पस्टफोर दं। अब्ला 2000 भेकेन्सि पस्ट थानायाव दिनै 1000बो पस्टआ फिलआप जायाखै एबा एपइन्टेड खालामनाय जायाखै। अब्ला बिथांनि 75 होननायनि बाथ्राया बहा थांखो? जोंथ' गोबां दुखु मोनदों। बिथां सासे हारि अनफावरि, सासे जेखौबो मिन्थिग्रा सासे लिडारा बेबायदि अकस्मात बेबायदि बाथ्रा बुंनो हानायाव जों सोमखिखांदों। जोंनि एसोसिएशननि मानसिफोरा माब्ला 75% होखो, बिथाङा मानो एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंखो, जों अकस्मात समखिखांदों। मानोना बिथाङा मिथिखागौ जोंनि गेजेराव 99नि सानैसो टिचारफोरखौ बिथाङा गेजेर खेबनै खेबथाम जाबाय साख्रि होबाय थादों आरो खासे अनारि खाथिनायफोरनोबो बिथाङा साख्रि होदों। नाथाय टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट होननानै बुंदों बिथाङा। टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो दिनैसिम बिथाङा 2012नि उनाव सासेबो कन्ट्रेक्चुवेलानो जा एसएसएआनो जा रेगुलारानो जा बिथाङा एलिमेन्टारि लेभेलाव साख्रि होनो हायाखै। बिथाङाथ' दिनै बिटिआर सरकाराव फैनाया जाखो 3 इयार्स जालांबाय। जोङो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा मा सानदोंमोन,
थांनाय जोंनि BSc एकर्ड BTC एकर्ड बैफोर एकर्डफोरजों जोंनि गांनाय उखैनाय दुखु दाहाफोरा सुंख' जाजोबाखै होननानै बुंबोबाय थादोंमोन बिथाङा मोनसे समाव स्टुडेन्ट लिडार खालामनाय समाव आरो बैफोर जोंनि दुखु दाहा माखासे नांगौ जोंनि नांगौ दाबिफोरखौ लानानैनो जोङो मोनसे आलादा रायजो बिबोबाय थादोंमोन आरो फैयै फैयै जोंहा मोनसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा थार्ड एकर्ड जानानै फैदोंमोन आरो बे थार्ड एकर्डआ जोंना मा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTR एकर्ड आरो जोंनि रायजो राजाफोरा सानदोंमोन बे थार्ड एकर्डनि गेजेरजों जोंनि गांनाय उखैनाय गासिबो जेंना जेथोफोरा स्कुलनि जेंना आबादारिनि जेंना गासिबो जेंनाफोरानो मा सल्भ जासिगोन लाइमोनफोरनि जेंना जिखि जाया समाजारि जेंनाफोरा जोंहा बे थार्ड एकर्डनि गेजेरजों गाहामैनो मावफुंजासिगोन जोंनि गेजेराव सोलायनाय फैसिगोन होननानै जों दुखुथिया बर' रायजो राजाफोरा मोनसे गाव गावखौनो मोनसे सेफटि जनाव फैनो हाबाय बा मोजां अबस्थायाव फैनो हाबाय होननानै फिल खालामदोंमोन नाथाय दिनै जों मा नुखो 3 इयार्स जालांबाय एकर्ड जानाया आरो जाय एकर्ड जानायनि उनाव जाय मानसिया डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुङोमोन जाय मानसिया हारि जौगानायनि बाथ्रा बुङोमोन बिथां मानसिखौनो जोङो फोथायनानै जोंनि रायजो राजाफोरा मा खालामदों एसेबां गेदेर मानदान्दा गोनां मोनसे BTRनि बा BTCनि चिफ बे पजिशनखौ बिथांनो जोङो भट थुनानै बिथांनो होनाय जाबाय सियारखौ बिथाङा दिनै फारि फारि मावलांनांसिगौमोन नाथाय बिथाङा 3 इयार्स जालांबाय 3 इयार्सआव जोंनो मोनसेबो डिपार्टमेन्टआव मा खालामखो साख्रि होनो हायासै बहाबा मोनफा मोननै होखुमानायखौ जोङो बुंनो थाङा बा होनो हानायखौ जों बुंनो थाङा दिनै जोंनो रोखा रोखा बुंनांगौ मा डिपार्टमेन्टआव जोंनो मा साख्रि होखो गुबुन डिपार्टमेन्टखौथ' जों बुंनो थांला एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव मा मावखो दिनै जोंहा प्राइमारि लेभेला ओरैबायदि दुखुथिया जानानै थांदों थांनाय साननै सिगाङाव जोंनि मानगोनां एडुकेसन मिनिस्टार डक्टर रनेश पेगुआ जोंनि गेजेराव मोनसे एनाउन्स खालामनानै होदों आसामाव फिन खेबसेबाव माखासे स्कुलफोरखौ एमालगेमेसन एबा माखासे स्कुलखौ बन्द खालामनाय जासिगोन होननानै गंनैजों गंसे खालामनाय जासिगोन बेनि ओंथिया बेनो माने गंनैजों गंसे खालामनाय माने मा गंसे थैनाय दा अब्ला बे बाथ्राया जोंनि नन BTR एबा नन BTCनि खोथाखौल' बुंनाय जायाखै बेवहाय अल आसाम होनना बुंदों आरो बिथाङा अलरेडि लिस्टखौ फोसावबाय बाक्सा उदालगुरि चिरां आरो क'क्राझार बेवहायनो मेक्सिमाम नाम्बारनि स्कुलफोरा प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानानै हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम मेक्सिमाम स्कुलफोरानो जोंनि BTCनिफ्रायसो थैनो थांगासिनो दं जेराव 0 to 30 इनरलमेन्ट थानाय बिल' 30 इनरलमेन्ट थानाय स्कुलफोरा जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोरानो बांसिन आरो जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोराव मानो थाखाय 0 to 30 माने 30 बिल' इनरलमेन्ट जाखो बेनि जाहोनखौ जोङो थारैनो मिथिखायो जोंहा 2012 निफ्राय दिनैसिम प्राइमारि लेभेलाव सासेबो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो रिक्रुटमेन्ट होनाय जायाखै आरो माखासे स्कुलफोरा सिंगल टिचार सोरबा सानै टिचार बेफोरो रिटायार जायै जायै दिनै 0 टिचारनि अबस्थायाव फैदों आरो जायनि जाहोनाव पेरेन्टसफोरा बा स्टुडेन्टसफोरा गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनो सिमां मिजिं दंब्लाबो बिथांमोना दिनै गभर्नमेन्टनिफ्राय खाबु मोनैयाव बिथांमोना गभर्नमेन्ट स्कुलनिफ्राय जानगाराव थानानै प्राइभेट स्कुलफोराव होनांगौ जादों आरो खायफाया मा फरायनायनिफ्राय जानगार जानांदों सोरबा सोरबाया मा खालामदों उन्दै उन्दै बैसोआवनो गुबुन रायजोआव दिल्लीयाव बेंगालराव मुम्बाइआव दिनै खामानि मावहैनायखौ नुदों आरो खायफाया मा खालामदों गावसोरनि गोरिब न'खर दुखुथिया फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय बिमा बिफाजों मा खालामनो गोनां जादों हाग्रायाव बन दानफानो थांनो गोनां जादों उन्दै बैसोआवनो ना बोनानै जाग्राया मा खालामदों स्कुलाव थांनाय समखौ गारनानै बिथाङा बिमा बिफाजों मा खालामनो गोनां जादों ना बोफानो थांनो गोनां जादों फोथाराव माइ खामला हानो थांनो गोनां जादों आलि खोहैनो गोनां जादों दिनै जाय गथ'फोरा सोलोंथाइ लानायनिसो सममोन बिथांमोना बे बैसोआवनो दिनै एसेबां दुखुनांथावै फरायनायखौ गारनानै गोजौ सोलोंथाइ लानायनि सिमां मिजिंखौ सेफायनानै बिथांमोना खामानियावसो मुखुब जानो गोनां নমস্কাৰ আমাৰ এই আজিৰ প্ৰেছ মিট লোৱাৰ কাৰণটো হ'ল আমাৰ যি টেট আমি উত্তীৰ্ণ কৰিলোঁ এইটো আমাৰ BTC টেট যোনটো হৈ গ'ল এইটোৰ ওপৰত আমাৰ মানে কি চিফ ছাৰৰ লগত কিছুমান কথা ক'বলৈ আছে যে তেওঁ এতিয়ালৈকে আমাক যোনটো 6 শেডিউলৰ টেট হৈ গ'ল বা LP বা UP যিখিনি আমাৰ টেট এক্সামিনেশ্যন হৈ গ'ল তাৰ ওপৰত মানে কি তেওঁ আমাক যি মাৰ্কশ্বিট দিব লাগে সেইটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই আৰু যোনটো SIU প্ৰপ'জেল ষ্টেটত আমাৰ BTR পৰা দিছিলে সেইটো
তেওঁ এপ্ৰুভ কৰা বা এপ্ৰুভ হোৱা বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁ এডভাৰটাইজমেণ্ট যোনটো দিব লাগে সেইটো এতিয়ালৈকে তেওঁ দিয়া নাই যোনটো এতিয়ালৈকে দিব লাগিছিলে না মেক্সিমাম তাতে কি কৈছিলে যেতিয়া এপ্ৰুভ হ'ব তেতিয়া মানে তেওঁ সেইটো লগে লগে মানে কি প্ৰচাৰ কৰিব বা এডভাৰটাইজ কৰিব বুলি কৈছিলে কিন্তু তেওঁ এতিয়ালৈকে সেইটো কামটো কৰা নাই আৰু তেওঁ এটা কথা কৈছিলে যে আমাৰ BTCত বা BTRৰ মানে কি 75% যোনটো মানে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিলে না এডুকেশ্যন লয় কিবা বেলেগ বিভাগ লয় সব বিভাগত মানে কি তেওঁ 70% মানে কি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিছে বুলি কৈছে কিন্তু আমাৰ ডাটা মতে আমি যোনটো RTI দিছিলোঁ তো RTI মতে আমি কি পাইছোঁ মানে কি ইয়াতে 2012ৰ পৰা 2023 লৈকে মানে কি BTR ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বা BTR টেটত যোনটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব লাগে এইটো একবাৰো হোৱা নাই আসাম যোনটো আসাম টেটত যোনে কোৱালিফাই কৰিছিলে 2012ৰ পৰা 2023 লৈকে এইখিনি যিখিনি গেপ আছে সেই গেপত মানে কি তেওঁলোকে 100 বাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট দিলে টোটেল 2019ত দিলে তাৰপিছত 20ত দিলে 21ত দিলে 22তো দিলে এতিয়া 23টো মানে কি দিব বুলি আমি শুনি আছোঁ বা তেওঁলোকে মানে কি কৈ আছে তো এতিয়ালৈকে BTR গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰি আছে মানে প্ৰমোদ ছাৰ ডাঙৰীয়া তেওঁ কি কৰি আছে এতিয়ালৈকে মানে কি যোনে BTR 6 শেডিউল বা 6 শেডিউল টেটত যোনে উত্তীৰ্ণ কৰিলে তেওঁলোকক কিয় এতিয়ালৈকে মানে কি এডভাৰটাইজমেণ্ট দিব পৰা নাই আমাৰ যেহেতু মানে ইমান পোষ্ট খালী আছে না যিখিনি আমাৰ স্কুল আছে LP স্কুল আছে ME স্কুল আছে BTR আৰু নন BTR লগ লাগি পেলাই আমাৰ মানে কি more than in every district we have more than 700 seats vacant তো সেইটো চালে মানে কি কোকৰাঝাৰত 700 আছে বাক্সাত 700 আছে তো উদালগুৰি থাকিলে তাৰপিছত শোণিতপুৰ থাকিলে আমাৰ যিখিনি নন BTR ষ্টেটছ নন BTR ডিষ্ট্ৰিক্টছ আছে সেইটো তাতেও মানে আমি যদি চাওঁ তো মেক্সিমাম মানে আমাৰ 2000 to 3000 মানে কি আমাৰ পোষ্ট খালী হৈ আছে আৰু তাৰ লগতো মানে কি আমাৰ কি হয় মানে কি আমাৰ টোটেল পাছ আউট যোনটো ষ্টুডেণ্টছ হয় বা কেণ্ডিডেটছ হয় সেইটো হয় 19,000 প্লাছ তো 90,000 প্লাছ পাছ কৰা টেট উত্তীৰ্ণ কৰা কেণ্ডিডেটছ থাকিও তেওঁ কৈ আছে যে এইটো মানে কি কাফি নহয় বা কম হৈ আছে আমি যদি চাব যাওঁ আমাৰ পোষ্টটো মানে কি আমাৰ পোষ্টটোহে কম হৈ আছে কেণ্ডিডেটছো কম হোৱা নাই আৰু তেওঁক আমি যেতিয়া কওঁ মিডিয়াৰ থ্ৰু বা কিবা লগ ধৰি যেতিয়া কওঁ তেওঁ মানে কি মিডিয়াত আহি এইটো সদায় মানে কি অলপ বেলেগ ফালে মানে লৈ যাব খোজে তেওঁ মানে মই আমি আমাৰ যি টেট উত্তীৰ্ণ কৰা এছ'চিয়েশ্যন তাৰ পৰা আহ্বান জনাব খোজোঁ যে আমাক সোনকালে কি BTR টেটৰ বা 6 শেডিউলৰ যিখিনি এডভাৰটাইজমেণ্ট দিব লাগে যিহেতু 2012ৰ পৰা দিয়া নাই 2019 লৈকে দিয়া নাই 2023 লৈকে দিয়া নাই তো সেইটো মানে কি তাড়াতাড়িকে বা জলদি সেইটো মানে কি এডভাৰটাইজ কৰিব লাগে বুলি আমি অনুৰোধ কৰোঁ কাৰণ BTRৰ আমাৰ চিফ ছাৰে মানে কি এতিয়া প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ ডাঙৰীয়াই আমাক মানে কি যোনটো আমাক প্ৰমিছ কৰিছে যে সোনকালে সেইটো দিব তো আমি এইটো শুনি আছোঁ মোটামুটি কি 6 মান্থ 7 মান্থছৰ আগৰ পৰা কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁ মানে কি তাৰ ওপৰত এটাও ভালকৈ মিডিয়াত ভালকৈ ক'ব পৰা নাই বা কথাটো মানে কি জনোৱা নাই সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ কৰোঁ যে সেইটো বস্তুটো সোনকালে আমাক কি এপ্ৰুভ যোনটো SIOৰ পৰা এপ্ৰুভ যোনটো পোষ্ট হৈছে ষ্টেটে যোনটো এপ্ৰুভ কৰিছে এইটো সোনকালে কি এডভাৰটাইজ কৰিব লাগে তাৰ লগতে আমাৰ BTR অঞ্চলৰ যিখিনি মানে ভেকেণ্ট পোষ্ট আছে সেইটো এটা ডাটা কালেক্ট কৰি পেলাই সেইটো মানে কি সোনকালে যিখিনি ভেকেণ্ট পোষ্ট আছে সেইটোৰ কাৰণে আমাক মানে কি এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিব লাগে বুলি আমি অনুৰোধ জনালোঁ আমি আমাৰ টেট উত্তীৰ্ণ কৰা এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা আমি আমাৰ BTCৰ চিফ বা BTRৰ চিফ শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া তেওঁক আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ 2003ৰ পৰা আমি 3বাৰ একৰ্ড পালোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি কি স্কুল লেভেলত একো ডেভেলপমেণ্ট দেখা নাই বা দেখি পোৱা নাই এতিয়া আমি কি দেখি আছোঁ মানে কি যিখিনি বড়ো মিডিয়াম স্কুলছ আছে তাত বা SMS মিডিয়াম স্কুলছ আছে LP স্কুল আছে তাতে মানে কি অকল ছিংগল টিচাৰ হৈ আছে আৰু যদি ছিংগল টিচাৰ হৈ থাকে তেতিয়া মানে কি হ'ব আমাৰ যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট ৰুট লেভেলত হ'ব লাগে সেইটো ডেভেলপমেণ্টটো মানে কি কমকৈ হ'ব আমাৰ যিহেতু মানে কি অঞ্চলটো হ'ল আমাৰতো ইমান ডেভেলপ নহয় আমি ডেভেলপ হ'বৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব ৰুট লেভেলটো মানে ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব যদি ৰুট লেভেলটো ষ্ট্ৰং হয় তেতিয়াহে আমি যি তেওঁ সপোন দেখি আছে Super 30 Super 50 সেইটো কেতিয়া মানে সক্ষম হ'ব যেতিয়া আমাৰ ৰুট লেভেলটো মানে কি ষ্ট্ৰং হ'ব আমাৰ ৰুট লেভেল ষ্ট্ৰং হ'লে আমাৰ মানে স্কুলিং আমাৰ হাই স্কুলিং আমাৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী আমাৰ মাষ্টাৰ্ছ বা আমি যিখিনি আমাৰ
ইঞ্জিনিয়াৰিং ডক্টৰ আমি হ'ব বিচাৰোঁ সেইটো মানে কি ষ্ট্ৰং হৈ যাব আৰু তেতিয়াহে মানে কি তেওঁ যি সপোন দেখিছে সেইটো মানে কি সফল হ'ব তো আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যে ছিংগল টিচাৰ আছে এই ছিংগল টিচাৰ স্কুলবিলাকত যিখিনি ভেকেণ্ট পোষ্ট তাতে মানে কি সোনকালে আমাৰ যিখিনি উত্তীৰ্ণ কৰা টেট কেণ্ডিডেটছ আছে তেওঁলোকক মানে কি ফিল আপ কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ কাৰণে কি তাৰ বাবে আমাৰ মানে কি যিখিনি এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিব লাগে যিখিনি পোষ্ট লাগে আমাৰ কেণ্ডিডেটছটো চাই পেলাই সেইটো মানে কি অতি সোনকালে সেইটো মানে কি এডভাৰটাইজ কৰিব লাগে বুলি আমি অনুৰোধ জনালোঁ শুনি আছোঁ যে আমাৰ যিখিনি ভেকেঞ্চি পোষ্ট ওলাব আসাম চৰকাৰৰ পৰা বা অসম চৰকাৰৰ পৰা তাতে 15,000+ পোষ্ট LP ME যিখিনি আমাৰ ভেকেণ্ট পোষ্ট আছে সেইটো মিলি পেলাই টোটেল 15,000 পোষ্ট ওলাব বুলি তেওঁ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া বা ডক্টৰ ৰণোজ পেগু আমাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ তেওঁ মানে কি আমাক কৈছিলে বা তেওঁ জনাইছিলে কিন্তু এতিয়া তাতে আমি যদি চাব যাওঁ কি হ'ব তাতে 15,000+ যিখিনি ভেকেঞ্চি পোষ্ট ওলাব বা ভেকেণ্ট পোষ্ট ওলাব তাতে মানে কি আমাৰ BTR যিখিনি ভেকেণ্ট পোষ্ট থাকিব সেইটো মানে কি ইনক্লুড নহয় তো সেইটো চালে আমাৰ কি হয় আমাৰ BTR যিখিনি অঞ্চলত যিখিনি স্কুলছ থাকিব বা যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে তো সেইটো যদি চাব যাওঁ আমাৰ সেইটো ডেভেলপমেণ্টটো কমকৈ হ'ব আৰু এটাই অনুৰোধ যে তেওঁ সেইটো অতি সোনকালে আমাৰ যিখিনি এডভাৰটাইজমেণ্ট দিব লাগে সেইটো সোনকালে দিয়ক নহ'লে কি হ'ব এইটো এটা শ্ল' পয়জনৰ নিচিনা কাম কৰিব কাৰণ কি হৈ আছে আমাৰ BTR ৰিজনত যিখিনি আমাৰ স্কুলছ আছে LP স্কুলছ আছে বা UP স্কুলছ আছে সেইটোত কি হৈ আছে ষ্টুডেণ্টছবিলাক মানে কি ছিংগল টিচাৰৰ কাৰণে মানে কি কষ্ট পাই আছে আৰু সেইটো দেখিলে কি হ'ব এটা সময়ত মানে কি সব শেষ হৈ যাব আৰু যদি এনেকুৱা চলি থাকে তেতিয়া মানে কি আমাৰ অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট নহ'ব আৰু বিশেষকৈ এডুকেশ্যন লেভেলত মানে কি ডেভেলপমেণ্টটো বহুত কম হ'ব মানে আৰু সেইটো যদি চাওঁ তেতিয়া আমি সেইটো বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে মানে কি বেলেগ কামটো বাদ দি পেলাই মানে কি যিখিনি আমাৰ এডুকেশ্যন ছেক্টৰত কাম কৰিব লাগে সেইটো অতি সোনকালে মানে কাম কৰিব লাগে লগতে মই এইটো এটা আৰু অনুৰোধ যে আমাৰ যিখিনি প্ৰব্লেমছ আছে অকল এডুকেশ্যন ছেক্টৰত নহয় যিখিনি আমাৰ প্ৰব্লেমছ আছে BTR ৰিজনত এডুকেশ্যনৰ লগত মানে ইকনমিকেল হওক ছ'চিয়েল হওক তো সেইবিলাক বস্তু তেওঁ চাব লাগে আমি এইবিলাক বেছি নকওঁ আমাৰ আজিৰ প্ৰেছ মিটটো হ'ল অকল এডুকেশ্যন ছেক্টৰৰ বিষয়ত কাৰণ আমি যিহেতু টেট উত্তীৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু সেইটোৰ ওপৰত মানে কি আমাক অতি সোনকালে মানে কি এডভাৰটাইজমেণ্টটো দিব লাগে বুলি মই অনুৰোধ জনালোঁ दिनै प्रेस मिट लाबोफिननायनि जाहोनानो जाबाय जोङो थांनाय साननै सिगां जोङो बिथां मानाव गेदेर रणोज पेगुनि जों जा फेसबुक पेज बिथांनि दारै बिथांनि जा पस्ट बिनिफ्राय जों रोखायै मिथिनाय जे जोंनि जा BTR एबा BTCनि जा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बेफोरनिफ्राय गोबां फरायसालिया दिनै मा सरजाबनायनि लामायाव दङ नाथाय बेयाव आरो रोखायै दिन्थिबावदों जे दिनै जोंनि फरायसालिनि जा प्राइमारि लेभेल बा लेभेलनि जा फरायसालि बेनि जा एनरलमेन्ट जा फरायसानि अनजिमा बेफोरो जोबोर खम बिबां दिनै बे फरायसालिनि बे एनरलमेन्टआ खमायलांनायनि जाहोनफोरा दिनै बिथाङाबो रोखायै मिथिगौ आरो फरायसालिया थैनायनि जाहोनफोरखौ बा इश्युसफोरखौ बिथां मानाव गेदेर जोंनिनो CM बिथां प्रमद बर'आबो मोजाङैनो मिथिगौ मानो होनबा बिथाङाबो मोनसे समाव बै फरायसालिनि बे इश्युसफोरखौ लानानै गोबां धरना होबोदोंमोन आरो बिथाङा गोबां धरनायाव बाहागो लानानै फरायसालिनि बा टिचार रिक्रुटमेन्ट बा सोनाय होनांगौ होननानै बिथाङा गोबां धरनायाव गोबां बाथ्रा बुंसोलायनानैखौ जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय दिनै जोङो दुखु मोननाय खोथाया बेसोदि दिनै बिथाङा गाव मिथिसेयावबो दिनै जोंनि बे जा एनरलमेन्टनि खमायनायनि जाहोनफोरखौ मिथिसेयावबो दिनै फरायसालिनि थैनायनि जाहोनफोरखौ मिथिसेयावबो बिथाङा दिनैसिमबो जे प्राइमारि लेभेलाव बा टिचार रिक्रुटमेन्ट होनांगौ बेनि सायाव बिथाङा खामानि मावनायखौ जों लेहेमिया नुनाय मोन्दों